Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kidikot jong ka Executive Committee ka dorbar snong Nongtenger Southwest Khasi Hills Nongstoins Aimship kila penrem ya usordar snong ka snong Nongtenger uba akayus tekhar halor ka jingken no ba ulale thok marway kikot kisla hapo ka office u BDO ka Maukerwat block nakabentaban pentrei ya ka MLA scheme klem ka jingtip lang ka Executive Committee jong ka snong Katkum kajing yato uba warding bor merthong Vice Chairman kasnong Nongtenger harangkat kajing adon lang Secretary snong laong bagani ka scheme kadai ka MLA scheme kapala ay do ba Pius Marwen ya kasnong Nongtenger lengba Secretary snong ka bakintum ya lai tili kajing tre kata kamadan football kajing king ya kijat bat ka pankhana patba ka babaro kilakot sa kapralak tingka Henry la keno ba yakan ka kam lale don bor marway do sordar snong ha ka baka way ni gini scheme la sedang ban pentrei klem ka jingtip lang jong ka isi ka snong kumta na kaliang gini ki rangba menta ka sngi ka arpotrik ujileu ban tip ya ka jing shisha kilale mi shapo ka office jong BDO ka Maukerwat bat lingba ki kot kisla kilalap ba usordar ulade ban soy bat IT ya gini ki jingtrei shiki laingut ki breu bat ka way ka jingtrei la shania aha usordar hi ban pentrei nakaliang gini ki reorang ba hadin ba kilayo pediang ya gini ka kot kila penpau ya ka jinglingo ka bakrau halor ka jingle don bor usordar snong bat kila kerpat ru ya ka office BDO Maukerwat bakadai ban pensange eswa shipor ya kini ki jing pentrei kat bakim patla ban penbej ya kini ki kenram nakaliang jong ngi kung ki kat eksekutif bar ni ngi don lang sekretari juga profesional eksekutif jong profesional batnang di eksekutif hari upor di vice chairman juga profesional te kai ka bang iku abang inwan hani man pensai golong ba hadin bang liyo jingtip ba nakaliang jong emli ulai sanction ya ka ada bersama dengar pralat tengka kata kalau kontu bagi lively scheme kata kalau away kaman construction ka playground ka belum lailak away construction of RCC footbridge ka belum lailak but away ketika construction of public toilet atnong tengah di kata kata pada arlak te borok ini scheme dilong pralak kadai ka scheme jom arab ulai kadai lembaga SRWP scheme kepala puan lemah office jom video jadi mili so ya kani nak kalian jongi kung kasuti mi ya up militi balanu kita akan poi hadin katu kani benai la yu ba kila don pergi tak kitchen kung kani ka RCC footbridge kelas tampan pentrei kabangi nak kalian kasuti beri mi don cinti be halo kani halo kani kanong rim nak kalian jong ngi laimut bersamut tu panghani yawan tang laimut ngi lapha ka ngi lawan mi sak office jong video pamin pan jingtip la kani ka kam rakyat kumno hadin mengalih mi office lembaga jingthok tengi layo ya kanika kopi kebangi layo kadega resolution kaba usordar jongi ulai apo office na taban penbiang ya kanika jingtrei tengi la ka ting solongo hangne ba haba ka suti kumti kampat yo pan ya krene halor kanika kam hanrei hangni lalap ba nakaliang jong usordar ula so yang ne sordar lektor uke dekar kabumut ba ula syong ya kanika suti phaka khatsam tarik prai basawar jar ulai ba hangni layo i ba ula IT yang ini kijing tray golong ba nak tak kamadan lo pentray la shania ang mustar kayus dekar golong isurda kaba ya ka footbridge pat ka golong bailak la shania ha iba final star lindo sangriang ban pentray nangka ya ka public toilet pedi ka golong arlak la shania iba Ferdinand lindo sangriang ban pentray te kani kalong ka ka bomla ban priang ngi kum ga eksekutif hibro koi nomor bayang ni ka kam la sule marwai da usurda Nomor paling yang malak marwai hadin mengiyo agani ka resolution kidon ka sign jo kita ki present member hangne PUI hangne ngane tu epi ba ki dekhot jong ka eksekutif komiti jong ka personal ngunga kidon kharwai ngut kata apa gilayo ka approval na UCM jong nongstoin nomor bana kalian jong ni ka nongstoin ni la ka approval ya ka ki dekhot jong ka eksekutif dorbar te hangne bedeng UI ba na bedeng kini ni khnai ngut hangne usorar ai ta khnai ngut na bedeng kini eksekutif jong ka dorbar personal ngai sang ngut bedeng ki dei ki bom Dei setia ki dekhot eksekutif jong ka dorbar snong bagi dei tang ki dekhot jong ka dorbar snong ka bang ni ki don la ka soi ka sign dengan solongo ba let's say nomor ba ya kan ni ula le thok te let's say wat kini ki nomor let's say baru susoi thok wa ni ki kertan ki bom dei ki dekhot eksekutif ru bat kini ki eksekutif ru let's say ngila menong ba ula ban susoi tu hidup sodar marwai nomor ba kumno kini ki dekhot kini ki
laingut samut bersodar ki soy kum ki eksekutif member persen ak khatan tari ka ba ni klem penlong wade ka eksekutif hang nuru wade ka dor barkus nam sedang dengan penlong haka ar punyo tari jeng punai mi mutau snami te kani galong ka ba na kalian jungi kum ki khot ka eksekutif imla ban priang kanya kani ka jingle tu ka jonggu sodar ka pentang na kalian jungi ka ki khot ki bangi don hani bat ki weiru ki bom don hani ni kwa ba na kalian ka office jom video kin sengai swa hakabade ban pelaj ki bisa pilan dari hakabade ban penjat saya kini kecing terikat bangi ngim 48 penbaik mengipat dan kalian jungi ngim wan ni ban office lene hangir minuman ban persyak kini ke skim iklaman ban persyak dari ngisuan tamre ujik saya berkenan bangi nuan minjat akan gunung kam minjat ya kerenti kata kan marba YouTube ni yui ba ko order kade bit penong saya bit ba house ke trisnam kan ba ya kani ko order ni klem yo priang ko sutip kan ba labat bor da manu pada siu snai gini ikut selalu hakalan tiga bum day but day halor kata nong rib bang kenang mengini saya kalau ngihapan da penbet ngihap da penbet penbiang sana ka sutip pengisa wanra pari ikut islah siapa juga blog bar ka blog kelak ripan sa penbet ini akam